Uradimo sada neki od zadataka. Prvi zadatak koji se nalazi pred nama jeste vrsti rečenica. Dat je tekst, odnosno niska, koji sadrži nekoliko jednostavnih rečenica. Odredi koliko među njima ima obaveštenih, koliko ima upitnih i koliko ima uzvičnih rečenica. Jasno nam je da za svaku od navedenih vrsta rečenica znamo kako se završavaju. Jedna obaveštajna rečenica se završava tačkom, jedna upitna rečenica se završava znakom pitanja, dok se jedna uzvična rečenica završava znakom uzvika. Tako da je na nama da u ovom stringu, odnosno u ovom tekstu koji se nalazi ispred nas, izbrojimo koliko ima tačaka, znakova pitanja, odnosno koliko ovde u ovom tekstu se nalazi znakova uzvika. Ovaj zadatak je delimično rešen, tako da imamo u promenljivoj tekst, unet string odgovarajući i ovde već imamo napisan deo gde brojimo koliko ima tačaka, samim tim u ovom ovde redu koji sam selektovala brojimo koliko imamo obaveštajnih rečenica. Sada ćemo da vidimo koliko imamo upitnih rečenica, iskoristit ću ovaj deo text.count koji je ovde već naveden, kako bih ga iskopirala, Ctrl+C, nakon toga idemo Ctrl+V i ovde ćemo umesto tačke, pošto imamo upitne rečenice, staviti znak pitanja, a ovde brojimo koliko imamo znakova uzvika, tako da ovu tačku menjamo jednim uzvičnikom. Pokrenut ćemo program da vidimo šta se dešava, no pre nego što to uradimo, hajde da vidimo zapravo kakva je struktura teksta. Imamo prvo jednu uzvičnu rečenicu, dakle, jedan znak uzvika, drugi znak uzvika, dakle dve uzvične rečenice za sad, imamo dva znaka pitanja, dakle dve upitne i jednu obaveštajnu rečenicu. Pokrenut ćemo program i evo ga, rezultat je obaveštajnih rečenica ima jedna, upitnih dve, odnosno uzvičnih dve. Tako da vrste rečenica smo odredili na osnovu znaka interpunkcije koji se nalazi na kraju same te rečenice. Sledeći zadatak je robot, i to robot u lavirintu. Već smo se susreli sa jednim robotom koji se nalazi u lavirintu, no ovaj zadatak je malo drugačiji u odnosu na ono što smo radili na početku sa Karelom. Zadatak kaže sledeće. Robot se u prostoriji kreće na osnovu zadatog uputstva. Uputstvo je niz komandi gore, dole, levo i desno. Naprimjer, uputstvo gore, levo, desno, levo, dole, gore, desno, gore. U svakom koraku on se pomera za jedno polje. Polja kvadratnog oblika su poređena kao polja na šahovskoj tabli i svako polje ima svoj broj vrste i kolone. Centralno polje u prostoriji je obeleženo sa 00 i od njega brojevi vrste i kolona rastu na dole i na desno, a opadaju na gore i na levo, kao što je prikazano na slici. Odredi na kom polju će se nalaziti robot nakon izvršavanja komandi. Dakle, ono što se ne nalazi u ovom tekstu trenutno jeste da naš robot kreće od ove ovde pozicije 00. Onda ide na gore, pa nakon toga ide na levo, pa nakon toga ide na desno, pa ide na levo, pa onda ide dole, pa onda ide gore, pa ide dole, pa ide gore, to gore je ovde, pa nakon toga ide desno, to je ovde i nakon toga ide gore. Nisam ispratila, ako sam dobro ispratila, onda bi trebalo to da bude ovo polje na kome smo završili, no u svakom slučaju napisat ćemo program, pa ćemo vidjeti šta je rezultat nakon izvršavanja svih ovih uputstava. Evo ga uputstvo koje je napisano u obliku jednog stringa, dakle jedan tekst, i trebalo bi da izbrojimo koliko puta imamo ovo kretanje na gore. Zatim, ono što je ključno da znamo ovde jeste da kako ćemo odrediti gde će se robot nalaziti na kraju svoga puta, pa morat ćemo da pravimo razlike, dakle kad računamo broj vrste, odnosno broj kolone, morat ćemo da pravimo razliku između pozicije na kojoj se, poslednje pozicije na kojoj se robot nalazio kada se kretao na dole, minus onoga gde se nalazio kada se kretao na gore, a što se tiče kolona, tu nam je razlika između onoga što se nalazi desno i onoga što se nalazi levo. Tako da u ove promenljive upravo smeštamo broj ovih kretanja na gore, dole, levo, odnosno desno. Iskopirat ćemo ovaj deo ovde, Ctrl+C, ponovo idemo dole, Ctrl+V, da ne kucamo dva puta. Dakle, imamo gore, ovde sada kucamo dole. Moramo da se prebacimo na ćirilicu, pošto je
ovim karakterima ispisano uputstvo. Ovde brojimo koliko puta smo se kretali levo, a ovde brojimo koliko puta smo se, imamo grešku, koliko puta smo se kretali na desno. Evo ga, desno. I dakle, broj vrste je određen i idemo da izbrojimo još kolone. Što se tiče kolona, oduzet ćemo od onoga što je desno, ono što se nalazi levo. Dakle, desno, a da, moramo da se vratimo na latinicu, desno minus levo, pokrenuti program i da, dobili smo koordinate polja na kome će se robot nalaziti. Ok, ajmo da probamo ponovo. Dakle, nalazimo se ovdje. Onda bi trebalo da idemo na gore, pa bi trebalo da idemo na levo, pa bi onda ponovo trebalo da idemo na levo, nakon toga idemo na desno, to je ovde, pa idemo na levo, to je ovde, pa idemo dole, to je ovo ovde polje, pa onda idemo gore, to je ovo ovde polje, pa idemo dole, pa idemo gore, pa idemo desno i idemo gore. Dakle, minus 2, minus 1. Tako je. Dakle, u ovom pokušaju sam uspešno ispratila zadate instrukcije, tako da smo taj rezultat suštinski zaista i dobili. Robot će se na kraju svog puta naći na poziciji sa koordinatama minus 2, minus 1. I hajmo da vidimo još jedan od ponuđenih zadataka, recimo učitavanje razlomka. Korisnik unosi tekst kojim opisuje razlomak, na primjer 3/4, to predstavlja 3/4, izračunaj decimalnu vrednost tog razlomka. Dakle, razlomak, tu ćemo unijeti razlomak upravo u ovom obliku 3/4 ili već neki drugi, 1,3, dakle neki od razlomaka koje mi budemo procenjili da nam je interesantan u tom trenutku. Zanima nas pozicija crte, jer upravo u zavisnosti od te pozicije crte možemo da odredimo šta je brojilac, odnosno šta je imenilac, pa će brojilac biti, prvo ćemo da odredimo šta je brojilac i to što budemo odredili bit će tipa string, a onda ćemo ga ovim intom prebaciti u ceo broj. Razlomak, dakle u promenljivoj razlomak se nalazi string koji predstavlja naš razlomak i s obzirom da hoćemo iz ovog dela da izdvojimo određen podstring, onda ćemo se pozvati na razlomak, pa kockaste zagrade, dakle ove velike zagrade, i nakon toga navodimo ono što nam treba, a to je 0, dakle počeši od 0, 2 tačke do pozicija crte, dakle pozicija crte, to će biti brojilac, onda nam treba imenilac, razlomak, pozicija crte, da, naravno, dakle ovo ovde što je izdvojeno je tipa string, odnosno niska, a kada na to pozovemo ovo int dobit ćemo ceo broj, tako da je brojilac sada ceo broj. Posle toga izdvajamo imenilac, dakle krećemo od pozicije crte plus 1, 2 tačke i ne navodimo ništa, samim tim hoćemo da izdvojimo iz ovog stringa sve ono što se nalazi nakon ove pozicije, pozicije crte plus 1, dakle počevši od nje pa do kraja, i to pretvaramo u ceo broj, a ono što želimo da se odštampa, to jest ono što želimo da vidimo, jeste brojilac kroz imenilac. Dakle, sada ćemo ova dva cela broja da podelimo i pokrenut ćemo program, unećemo recimo 1/3, loš unos, nisam dobro unela, dakle 1/3, 1/3 i imamo grešku. Aha, ralomak, preskočila sam, izostavila sam u trećoj liniji brojilac, izostavila sam karakter Z. Dakle, razlomak, tu imamo grešku, hajmo ponovo da pokrenemo, 1/3, ok, i evo ga, zaista ovo je decimalni zapis razlomka 1/3. Hvala na slušanju, vidimo se, čujemo u narednom videu. Zdravo!